laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafi al-anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe tedduɓe, ɓawnde yettuɗen Allah subhanahu wa ta'ala, juuliɗen e annabijo makko on Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, min hiwri on hiwrangol islam gonanɗon ɗo joni. Haray ɗum ɗo musidɓe ko konngol faade e ɓeɗo duhiɓe. Innirɗen unwangol ɗo konngol as'id zawjataka ya abdallah, ko an yo o jeyaɗo Allah, haray an kadi malnu sonnama, okkumo kanko kadi o so'a mbeleɗe ngurdan dewgal ko foti kon, okkumo o so'a ɗum ɗon, malnumo ka dewgal makko. Haray musidɓe, an oɗo gorko, an oɗo duhiɗo, an oɗo julɗo, haray andudey nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam yen foti ɓe ñentinde e fiyakeji ɗin fop. No ñentinirten ɓe non ka julde, ñentiniren ɓe non ka korka, ñentiniren ɓe non ka conci meɗen, ñentiniron ɓe non accitugol waare, ko non kadi duwaɗen ɓe ñentinirde ka jikkuji maɓɓe e ka gollodiral maɓɓe e suddiɓe maɓɓe ɓen. Haray sunna on ko yontigi ñentin nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ka fiiji ɗin fop, gurnan ɗan fo. Wona ko ya ñentinɓe e sengo, hara ngoya sengo hiya welsidi e muɗum. Si tawi on tigi darima ka waare maɗa, ka conci maɗa, haray ɗon o anday machallah hiya wakkili, hiya toppiti ɗum ɗon, a tardata waktu. Ko non kadi yani ya wakkili moƴƴe ka ɗo dina ya janguɗe jemma e kikiɗe. Kono hara so ari ka maɗa, o hi'i no wondirɗa e ɓeygure maɗa nden, o tawa hiya raɓɓinɗini e ñentingol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e gonɗon sengo. Haray ɗon kadi ya foti andude, ya foti ɗon ñentinde nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam, o suddiɗo ma Allah wadduma e muɗum, kanko kadi ya foti mo okkude gurdam fotuɗan ka dewgal makko, no gollodirta e makko non. Sa ñentini nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam tun, o waway so'ude ko honɗum woni dewgal ko weli kon. Haray nelaɗo no yeeti en dey, o wi'i khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ɗum ɗo tun yonino musidɓe, ko andinama an oɗo gorko wondema ɓeɗo suddiɓe ko ya moƴƴo faade maɓɓe. Nelaɗo en ɓurɗo moƴƴude e moɗon woni ɓurɗo moƴƴude e mon ka ɓeygure muɗum nden. En andi noon sinnama moƴƴere haray ɗum ko hunde yani yaajude fof natay ton. Nelaɗo en komin noon ɓuri on moƴƴude ka ɓeygure an sallallahu alayhi wa sallam. Ko ɗum waɗi haray ɓe inni kadi rifqan bil qawarir, ɓeɗo suddiɓe waɗeɓe doy. Haray nelaɗo nandintini suddiɗo on e biniri. En andi noon on tigi sino jogi biniri, haray na ko yo ndi yanu, na ko satti koyo tappudi fiitandi helu. Idan haray nelaɗo jonni oɗo suddiɗo sifa labaɗo, mo anduɗa an o gorko, an o suddiɗo mo Allah waddi e oɗo, an oɗo gorko mo Allah waddi e oɗo suddiɗo, ya foti andude ko honɗum woni ke juuɗe ma, ko honɗum jogiɗa e ko honno jogitortoɗa ɗum ɗon, fiita helu ma fusa. Idan nelaɗo en rifqan bil qawarir. Ha joni kadi nelaɗo en istawsu bin nisa'i khayra. Ey on konon ɓeɗo worɓe, moƴƴe faade ɓeɗo suddiɓe, waɗe moƴƴere faade maɓɓe, wasiyeɓe moƴƴere. Haray as'id zawjatak ya abdallah, ko an yo jeyaɗo Allah, malnu ɓeygu ma, okkumo o mala, okkumo gurdan fotuɗan yo so'u, kanko kadi wondema daka dewgal hino foti. O wi'i ash'irha bil hubb, hino jeeya noon eno malnirta ɓeygu ma an oɗo jeyaɗo Allah. So immo giggol, andinmo giggol. Eyi nelaɗum sallallahu alayhi wa sallam nde ɓe landa ko hombo ɓurɗon hiɗude e yimɓe ɓen fo, nela ko ɓe inni ko Aisha ala tul ɓe her sali
ɓe ko Aisha min ɓuri hiɗude e suddiɓe. Idan an kadi hollu ɓeygu ma giggol. Haray nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no yeeti en, si tawi goɗɗo e moɗon hiɗi mosiɗɗo mum fi Allah, yo yahu o yeetomo lan hiɗirma fi Allah. Idan haray ta hersu innugol fewtutugol ɓeygu ma, innama yan hiɗuma uhibbuki. Haray ɗum ɗon ko jelu ɗuytantama, ko honɗum lorratama sa fewti ɓeygu ma a innimo yahiɗimo. Maɗum sa noddimo innamo nene kaari yilan hiɗuma. No ɗum si tawi ya noddudemo noddiramo konngol giɗo an, hani hubbi habibati, eyo an giɗo an, noddamo sifa ɗin ɗon kenguɗi welɗi. Idan haray ɗum ɗon koko malnatamo kanko oɗo suddiɗo, ɗum ɗon hino jeeya eno malnirtamo ka dewgal makko. Sono yo so'u wondema ko o hiɗaɗo, hiya hiɗimo, hiya ɓaddinimo. Haray non ɗum ɗon wone ka golle maɗa e ka kongoɗi maɗa, yo nanugol ɗo konngol. Sa waɗi ɗum ɗon a anda ko jelu malate, sabu ko nanata ngol konngol ngol wi'ata ya hiɗimo. Hay sa wolinkini tun, hay sa wolinkini tun ngol ɗon konngol, kanko mo hiɗi. Idan haray ta anyamo ngol ɗon konngol, an yo jeyaɗo Allah malnumo. Haray ko non kadi himo haton jini nde feññinantamo ngol ɗon konngol, haray ta wuddanmo ngol ɗon konngol, an oɗo jeyaɗo Allah. Haray kadi malnu ɓeygu ma, an oɗo gorko, anɗo hino jeya eno o malnirtamo ka dewgal makko. Ash'irha bil aman. Haray so in sonna maɗa wondema himo e renkama. Haray hiya wakkili jonnirde ko jogiɗa kon fop, jonnirde hay gurdam maɗan fi makko, on jonnumo hoolare ka dewgal moɗon. Haray yo andu hino woodi bambanowo mo, yo andu hino woodi dariɗo hino hiwa mo. Hara hay fusi ko innete e lorra e ɓittende e hewtata e makko, ɗum ɗum wallumo o so'a ɗum ka dewgal makko, hino jeya e ko haton jini e muɗum. Wonanmo mo anduɗa si tawi o ani o anda honto yiltitoto, o ara o bako ka maɗa, bakamo. Konon kadi yani ittanamo kuli e sunoji. Konon kadi haray andinmo wondema an gurdam maɗan e ko wonɗa e tampude jemma e kikiɗe ko fi makko, ko fi yo heɓu fewtare, ko fi yo heɓu deƴere. Sago mana ko yo heɓu haaju, ronkamo huntande oɗon haaju. Haray si tawi o so'i ɗum ɗon ka gurdam makko, ɗum ɗon haray amalnimo kanko oɗo suddiɗo. Haray kadi hino jeya eno malnirta oɗo suddiɗo ma, mantumo an oɗo jeyaɗo Allah. Ko mantatamo kon a heɓay e muɗum baraji, to ɗuytatamo hay fuy, ɗuytata wo goragu magu, ɗuytata wondema ko a gorko kelɗuɗo, ɗuytata wondema ko an woni laamiɗo mo ka galle. Bal ko mantatamo kon ɓurtay wadde kanko kadi o hiɗe, ɓurtay wadde o anda tigi tigi an kadi hiya teddinimo. So ɓornike mantu ɓornateri makko ndin, so defi mantu ñamete makko. En andi nelaɗon sallallahu alaihi wasallam ɓe meeɗa aybinde ñamete. Idan haray wata jeeye ɓen ɓe anduɗa ko dampoɓe ñamete lata, watta ɗon kadi hino yenna, maɗum hino sonka. Ko defuɗa konkoni tentini non hersingol mo e tawde hoɓɓe maɗa. Haray ɗum ɗon rento ɗum ɗon. Idan so defi haysi wela ta wajitu, nelaɗo meeɗa wajitude ñamete. Tiɓe ɓannanonoma sino weli ɓe ñama, si tawi wela on tumati ɓe muñño. Haray ɗum ɗon kadi koye sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jeya. So ɓornike mantu ko ɓorni kon, kono wota jeeyo e ɓen suddiɓe e ɓen duhiɓe ɓe anduɗa mo ɓeygu maɓɓe meɗata ɓornade ha o inna ko ɓorni kon laɓama. Woɓɓe wuridi e ɓeygu mum e modi mum duuɓi, ɓenni mi meeɗa ɓornade ha modi an inni kon ɓorni kon eno laɓa. Haray ɗum ɗon musiɓɓe ko angal famugol non e angal andugol ko honno woni sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam. Idan haray mantumo ka ɓornateri makko e ka ñamete makko, mantumo hay jaran ko moƴƴinantama kon no weli, ko non kadi hayno darirtama non innami ndara no darirtami ni no foti,
ko ndaritami ni no welimi haray ɗum ɗon hino jeeya e ko nadata welo welo ka ɓernde makko. Hayno o yarata non mantumo ɓay ko yeeso ma woni yaade inna nene kaari ndara no yarata non no welanmi, ɗum ɗon hino wela mo kanko kadi oɗo suddiɗo. haray nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓe mantuna nene men Aisha ha ɓe inni fadlu aishati ala nisa ka fadli tharidi ala sa'iri ta'am. haray wo ɓural Aisha e dow suddiɓen fo haray wo no wayi wa no maafe tew ɓuriri maafeji hedditiɗi ɗin fo. idan haray ta añan ɓeygu ma mantugol mo ko honɗum ɗuytatama ko honɗum lorratama si tawi a fewti ɓeygu ma inni ɓikoy giya ko an ɓuri labeede mo gite an meeɗi hiide anti ajmalu man ra'at ayni ko an ɓuri labeede emo gite an hiiɗi ko honɗum kadi lorratama si tawi a inni suddiɗo maɗa on kami woni wo haray lammijitoma giɗo an haray ɗum ɗon bonnantama hay fuy te kadi haray hiya malnudemo kanko woɗo suddiɗo. haray ko honɗum lorratama sa dawi golle yahi ha tawi ñalli seeɗa ƴetta téléphone ma on noddamo holanamo konngol giggol ɗum ɗon haray hino malnamo o anda mode anno ka golle kono yejjitalilan o noddila nani ko wolinimi konnguɗi labaɗi haray ɗum no jeeya eno malnirtamo kanko oɗo suddiɗo. fijudu e makko ko an o mari ko o fijida nelaɗo nde Jaabir jombi ko honno ɓe innunomo a halla bikran tulaibaha wa tulaibki. idan sa fijiralimo sa fijidali e makko ko hombo fijidata ko hombo fijirtamo idan okkumo kanko kadi o foofa fijirmo fijanamo. haray ɗum ɗon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no yeeti en puyndan haray fiji ndaru ɗum ɗon hino haɗa sina e piiji tati no jeeya e ɗin ɗon piiji neɗɗo on nde o jooɗoto yimo fijida e ɓeygu makko haray ɗum ɗon jette kontetake ko puyndan non ma ko fiji ndaru non. haray ɗum ɗon yen andu kaka diina meɗen jeeya wonde ƴettugol mo naɓamo nokku mo anduɗa koka o foofata nokku labaɗo nokku mo anduɗa ɗum ɗo yani okkaymo kanko kadi o foofa o anda gurnan ɗan ko foti kon haray ɗum ɗon fo bonnantama hay e fus e muɗum. en yi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande goo ɓe yaltidi e sahaba ɓen ɓe yahi haray ɓe artude ɓeyni sahaba ɓen hikke yeeso ɓe hikki ɓeyni Aisha nene meɗen Aisha radiallahu ar folodiren ɓe jogiɗi e nene men Aisha feƴƴitiɓe nde yahoy ha ɓooyi kadi nelaɗo kadi watti sifa noon nelaɗo feƴƴitiɓe inni ɓe haadihi bitilka ɗum ɗo ko hollirta awa haray oɗo suddiɗo ya fotimo yani fijjude e makko ya fotimo weltinde kanko kadi haray eto haajuji makko ko weltinta wonki makko kin wallamo e heɓa ɗum ɗon. ñande goo ka juulirde nelaɗo alhabasha ɓe arino ɗon hiɓe fija nelaɗo konno wi'i nene men Aisha yo faala ndarude ɓe inni hi nelaɗo ari wallini jungo muɗum go nene men Aisha ari wallini ni wokkude muɗum ɗen ɗon hino ndara ha ɓe inni a yonni o inni hi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓanti on tumati o yahi. haray ɗum ɗo ko hollirta awa haray an kadi hiya foti ndarude ko honɗum sonnama haton jini e piiji ɗi tawata ko weltinoyo jimo waɗanamo ɗin ɗon piiji. haray ko noon so falji muññanomo wona o timmuɗo nelaɗon sallallahu alaihi wasallam yeetike en o suddiɗo wona o timmuɗo so falji muññanomo hara wona ko falji wo yaje e sonkoɓe ma hino piña yafanomo si tawi o falji o yafinikema si tawi a hi'i himo suni ɗaynumo ittanamo gonɗon suno mosanmo sa mosanalimo ko hombo mosantamo si tawi himo wolidude e maɗa hettomo hay si tawi a wawantamo ñawdonde ko wonma e wolande kon kono hollumo wondema ko yewtatama kon hiya hettademo hakkilla ma no e muɗum hiya teddinimo hettomo tun wonde oɗo suddiɗo o aray himo yewtida e maɗa hara wona ya wallumo ñawdanamo ko woni wolude ko haton jini tun ko hettotoɗomo ha o wowla ko woni e makko kon
andu haray debbo Allah no tagidino non yo fot ko ɗuɗuɗo haala idan haray ko ma muñanoɗamo joɗoɗa wonde hettoɗamo accitamo o wowla ha o welto nunnanamo kadi wonda e makko nder e yaasi on tumati haray ɗum ɗon hino jeeya ko so intamo wondema iya malnudemo ko noon kadi haray andu oɗo suddiɗo o acciti fo sabu maɗa o acciti nene makko e ben makko o yalti ka galle ka bandiraɓe makko fo sabu maɗa idan haray si tawi a faɗinani oɗo ko hombo yanñantamo si tawi a duñimo ko hombo teɓɓitotomo si tawi a pi'imo ko hombo woni ko yani ko fittantamo gonɗi si tawi a raɗikemo ko hombo woni ko yani fattotomo haray andu ɗum ɗo fo o acciti fo sabu maɗa idan haray wonanmo baba ka yurmede wonanmo yani koto ka tambitagol mo wallitagol mo yo hi'u ɓeygure makko nde o acciti nden fo ya wonanmo sabu nen ɗon ɓeygure hara kala ko sinɗi kawo yeƴƴitori o tawa hiya takko makko hiya sengo makko haray kadi ko noon andu oɗo suddiɗo ko o lo'uɗo idan haray wonu ko sembintamo andu oɗo suddiɗo ko o lo'uɗo haray yurmemo andu oɗo suddiɗo ko kanko tunka suudu makko ittumo wula haray andu oɗo suddiɗo ko haton jinɗo e teddinede teddinmo haray wallitomo no o rewira allahu subhanahu wa ta'ala ne'umo e wurnugol jemma immagol jemma juula si tawi a immi ka juuli imminamo o juula hay si tawi ya woɗɗiti noddumo landoɗamo so juuli est ce que o waɗi adkaruji makko ɗin e ko nande ɗin ɗon piiji toppito dina makko kan haray sa waɗini de a malnay oɗo suddiɗo ma yo Allah wallu en wawe malnude ɓeɗo suddiɓe meɗen هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام 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 عليكم laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal